Batumbeshunje ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC go meragaša thwi go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ke dihlago tša tšona ke tšeo. We welcome the call for a regional and continental discussion on the issue of migration. Afrika Borwa le Botswana di nyaka go tiiša segwera sa kgwebišano ka go kaonafatša kgwebišano go tša enetši le makaleng a mangwe. Maloko a mokgatlo wa March and March a latofatša masepala wa eThekwini ka go senya tšhelete ya batšhedi ba motšhelo ka go rwala badudi ba dinaga di šele go tloga lefelong la Diakonia ka Durban go ya lefelong la Gausu la go hlokomela bafaladi. I think what we try to achieve out of these alignment camps is introducing youngsters who haven't been part of our system, and even if it's not just a newcomer but a guy who's only been to 1 or 2 alignment camps. Dinkgwete tša sebjana sa lefase sa rugby Afrika Borwa di romile kampa ya tšona ka Cape Town morago ga kopano ya bobedi ya dithulaganyo pele ga sehla sa boditšhabatšhaba seo se ragogago kgweding ya Mosegamane. Magagešo thobela monwana o tee ga o tope gobe ka go rialo go nna le kgaetšedi Mphoteme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla re tla swarišana tsela ye mmogo go letlišetša madireng a lefase legatong la sehlopha sa ditaba tša Sepedi. Tša mathomo ke tša gore Afrika Borwa le Botswana di nyaka go tiiša segwera sa kgwebišano ka go kaonafatša kgwebišano go tša enetši le makaleng a mangwe. Mopresidente Cyril Ramaphosa le wa mphato wa gagwe ka nageng ya Botswana Duma Boko ba feditše dipoledišano kopanong ya Bionational Commission ka Gaborone moo Ramaphosa a tla fetša go matšatši a mabedi kopanong ya semmušo ka nageng yeo. Pharela ya bafaladi ebile karolo ya dipoledišano tša kopano yeo. Continued cooperation between South Africa and Botswana in energy is paramount if we are to meet the energy needs of our people and to develop our productive sectors. We must cooperate on issues of electricity access as well as petroleum resources. Botswana and South Africa have strengthened cooperation across a wide range of sectors that include trade and investment, energy, mining, agriculture, education, health, infrastructure development, transport and logistics. Boipelaetšo kgahlanong le badudi ba dinaga di šele bao ba senago mangwalo ka Afrika Borwa bo goga šedi ya kontinente ka bophara. Motlatšamopresidente wa naga Paul Mashatile o ipeleditše go mmušo baetapele ba setšo badudi le bafaladi gore ba šome mmogo go lwantšhana le dihlotlo ka mononageng. Mashatile o a bolela kopanong ya kgwebo ya NEPAD at 25 ka Cape Town. Wo ke motsotswana wa go itekola ka ge NEPAD e fetša mengwaga ya yona ye 25 go hlongweng ga yona le go keteka le yo mongwe wa bathomi ba yona. Eupe phihlelelo ye e bohlokwa e tla ge dinaga tša Afrika di itemogela tlhotlo tša leago le ikonomi yeo e hlotšago go balwa le Afrika Borwa. Go na le dikgohlano magareng ga ma-Afrika Borwa a mangwe le badudi ba dinaga di šele. Motlatšamopresidente o re ga a lešediwela ke dithulano tše. We gather today at a time when South Africa has, over the past few weeks, observed acts of violence against foreign nationals. While acknowledging concerns about illegal foreign nationals involved in crime, we strongly condemn the anti-migrant protests and xenophobic violence. Mopresidente wa pele Thabo Mbeki le yena o ilantšha sa mafahleng a gagwe ka ga taba ye a gatelela bohlokwa bja ponelopele ya NEPAD gare ga ditlhotlo tša selehono. One prediction I will make: the Africans will continue to come to South Africa. Doesn't matter what you do. You can't change the hearts and the minds of these Africans. It's a particular frame of mind with regard to South Africa which they help to liberate. Mohlankedi phetiši wa NEPAD o ipileditše kgokaganyo ye maatla go rarala le kontinente. We need to really understand, African integration cannot take place if there is no mobility, if experts cannot go from one place to the other.
if knowledge cannot go from one place to the other, if the solidarity that we're searching for requires that free movement. Ka Afrika e tswela pele go keteka kgwedi ya yona, bofaladi bo tswelela bjalo ka ye nngwe ya dintlha tšeo e di gogago pele ka mono kontinenteng. Mokgatlo wa Freedom Front Plus o re o buletše mekgatlo ka moka ya dipolotiki go rarela le naga go bopa pušo ya mohlakanelo dikgethong tša mebušo selegae tša lenyaga ntle fela le mokgatlo wa MKP, EFF le ANC. Freedom Front Plus e thakgotše semmušo lenaneo la masolo a dikgetho ka Centurion ge go lebile dikgethong tša mebušo selegae ka dibatsela. We see that there are some parties that we do not agree with, like MK, like the EFF, and even the ANC. We prefer not to go with them, but other parties are there. For example, in Tshwane, it will most likely be a coalition between the Democratic Alliance and the Freedom Front Plus, and some other parties as well. We are going to contest in all provinces, and we're going to try to contest in all municipalities throughout South Africa, or metros definitely as well. I think the GNU is not a real normal coalition. It's a kind of an agreement where everybody basically is doing what they want to do, which is unfortunate. A true coalition would mean that parties come together, agree on a new platform, and then implement that platform. The GNU is not really doing that at the moment, and that's unfortunate. So we'll have to see how things play out, but our preference would be, obviously, for any party to be able to govern all by yourself, but if that's not possible, then obviously you have to form coalition governments. Maloko wa mokgatlo wa March and March a latofatša masepala wa eThekwini ka go senya tšhelete ya batšhedi ba motšhelo ka go rwala badudi ba dinagadešele go tloga ka lefelong la Diakonia ka Durban go ya lefelong la Gausu la go hlokomela bafaladi. Mayor Phetiši Cyril Xaba o re mangwalo a badudi ba dinagadešele a tla sekasekwa fao se se latela dithulano le maphodisa setešeng sa maphodisa ka bogareng bja Durban ka labobedi. Maloko a March and March ao a bego a ipelaetša go ka go tlošwa ga badudi ba dinagadešele ka lefelong leo la bafaladi a re a tla ya ka lefelong leo go tiišetša gore ba taolo ba dira ka moo ba tshepišitšego ka gona. Re sa le amogela thobela. Mmago mošimane wa mengwaga e mehlano yo a gogotšego ke metse ka motsaneng wa Mbaola ka ntlenyana ga Kiane ka Limpopo pijana le nyaga gore o sa garogile matsalo ka ge mašaladi a gagwe a se a tšwa a hwetšwa. Sianda Baloi o gogotšwe ke metse nakong ya ge a robetše le mmagwe le baratho ba gagwe ka legaeng la bona. Mmagwe o phulogile ka go namela mohlare go ba go fihla ge a hlakodišwa ke sehlopha sa lebotho la sešole sa Afrika Borwa. O ipileditše go bahlankedi go tšwela pele ka lesolo la go phuruputša mme ga ditaba mogolo wa SABC Katlego Nyoni o etetše ka motsaneng wa Mbaola gomme o boledišane le mmago motšwa setlhabelo. Gompieno re bega mo motseng selegae wa Mbaola kwa ntle ga toropo nnye ya Kiane mo e leng gore ka kgwedi ya Ferikgong re bone merwalela e maatla morago ga gona ga pula e ama lefelo mme nakong ya merwalela ngwana o mosimane wa dingwaga tse 5 Sianda Baloi o ile a latlhegelwa ke botshelo ba gagwe morago ga gore a nwelele mo merwaleleng eo mo dipuleng tse maatla mme ke tlile go buisana le mme wa gagwe Olga Shibambu. Mme Shibambu re lebogela nako ya lona mo gompieno ko umeleleni la Okay, mina antlele no hlamala epfula ibe nipfuka nikuma ku mati matele ala ndeka yindlu ibe nipfuka ni bobla n'wana loko ni bobla n'wana ni yima ehenhla ka mbede ku famba la veri ku famba busy ku sala trace loko famba busy ku sala trace ni ri ehenhla ka trace ibe mati lama ma fafasiterala mahlweni ibe ma nchovela hala ndzhaku ni fika ni khoma simbi loko ni khoma simbi ibe na mati lama ma fika ma nchovha ibe n'wana ku ibe n'wana a famba na mina famba mati la ni nga luza balance ko mi titwa njhani ma? Man titwa kahle mi twa ku vava swinene ni twa ku vava lero ana ha ri kahle lero loko ana kuma masalele man'wana wa mina ni swi ta ku n'wana wa mina i lahlula at least a ni ta kuma kurhula leswi swa ni kumi kurhula ni twa ku vava swinene. He cancele ke mme wa ga ngwana Sianda Baloi dingwaga tse 5 o tlhalosa gore o santse a
a le kutlo botlhoko morago ga tiragalo eno e tsereng karolo mo motseselegae wa Mbaula ka kgwedi ya January. O tlhalosa gape le gore go diragetseng ka letsatsi le ra itse gore maemo a loapi a tswelela pele go ama mafelo a farologaneng go ralala le naga go akaretsa le motseselegae wa Mbaula. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Mbaula. Ge Afrika Borwa e tswela pele go itemogela bose bja go tonya ka ge marega a fihlile, ba bangwe ba Afrika Borwa a wa dula go mebileng ba leka go ruthela le go hlatlaganya mapai mafelong a mangwe go ralla le naga. Badudi ba mebileng ba itemogetše dipula tše maatla le mafula. Mongwadimogolo wa ditaba tša Sepedi go SABC Koketšo Motau o ka bogareng bja toropo ya Johannesburg ga bjale go bolela le ba bangwe ba badudi bao ba dula go mebileng. Koketšo Motau re a go amogela ditabeng tša rena tša Sepedi. Nko re botše seswantšho gore ke sa mohuta mang mo o le go gona. Ke a leboga lebese ke dumediše le babogedi mo gae ke nnete ga bjale re gona fa go la Johannesburg mo e le gore re mo magareng ga mmila wa Wanderers ga mmogo le Sophie du Brain. Ke mo e le gore re kgona go boledišana le ba bangwe ba badudi ba e le gore ke badudi ba mebileng ba phela gona mo tikologong yane ka go le lengwe ba kwa go tonya ka baka la gore o tla le mo gore ga bjale go tonya mo e le gore ebile ke go tonya ga go theletša le moloi pelo ka baka la gore ge re šetše re bolela ka se sebaka mare ga šetše a fihlile go na dipula tše e le gore naga ya Afrika Borwa šetše e itemogetše tšona. Ke ile go boledišana le ba bangwe ba badudi ba mebileng ba e le gore ba dula gona fa mebileng ga bana magae ba iphediša gona fa eupša ka ge diphefo tše ditonya wa go tsenelela re nyaka go kwa gore na e ka be le gore ba kgona go phela bjang ka seemo se. Ga bjale ke ile go šana fa le yena Tshepo Monyaki. Tshepo re tša sebaka se ra go dumediša ebile ra go amogela mo SABC. Re tlhalosetse gore na wena o na le nako e ka kang o dula mo mmileng le gona ga botse Tshepo ka go le lengwe o kgona bjang ka baka la marega e le gore a tonya go tsenelela. Nako sontseng na le 2 years ke le mo strateng makazari le matsa mara re na choice re trust ka letsogo ma tlamile vele ba bona re ilwanele go mana ka bo ya maro tloko roba lo sna ko bo strateng o ka tswa shwile go mana ka bo no rona ka re rona re tsiba re iketse ra phanda go mana ka rena le kubo ba bona re survive poswaka a ke ona ntse ka o jetsa yona ra strateng a yo safe a yo right tsamana thušo e le hloka mohlomongwe go mmušo le go setšhaba le go basamaria ba kgaogelo ke efe? Nna ke na le bothata ba go ke a tsuba wa bona anka ya bomatshola bomariape a khutla riape ke spane tsamala ka ke tabe ke le shapo a o thuso re ke a riapa khutla still ke sa ploma fela ke tse next wa bona tsamala. Wena o tswa kae gae le gona ga botsebotse o fihlile jwang mo mmileng? Nna ke tswa kwa Lesotho nna ke fihlile mo tsamala ka ke baleile bontate ka kwa tseba o tswa bothabeng ba batla o bentate ndo sa le ngwana bona tsamala ke baleile molao Crenshapo tsamala ka ithola seke le itoropong wa bona gona le ba bušana le wena ga bjale ke mongwe wa badudi ba ile gore ba dula gona fa mmileng wona wa Sophie du Brain. Ke nyaka go boditšana le mongwe wa bona fa ke yena Mundu wa Gambatha. Mundu re tša sebaka se ra go amogela re tlhalosetse gore na o kgona bjang go phela mo mmileng le gona ke a bona gore o kgone o hwetša le paetša tšina le hone. Re lata gore ke leboge event ke eno ngizamile ka kubonyana today gore ke sa bulawa ke phefo ke kgona go phela this winter but rona beside that re a zama gore mtshehare re spine re kenele batho re ba kgopele gore ba re zame ka ntho seng ya go janyana re kgone go thola something gore phele nyana. Go a tonya ka se sebaka le kgona bjang go phela mo boemong bja go tonya ka sebopego sona se kudu ka baka la gore mare ga šea šetša fihlile re na le gore re bese mollo re kgone gore re kreye go monyana sometimes mametra a fitla batho ba na le fitla mazula mo renke a na le fitla re nkele ntho tsa rona di cheese but beside that re a survive because re na choice ntse re phile re go pele. Ga o na le kgopolo gore mohlomong o ka gomela gae wa ya gae wa go dula le bona kudu ka baka la gore mare ga šea a tonya? Ko haya o sana batho ba tlhokofetse ka ofela 2009 ko bus accident SA road link so ha ona mo ke ka ya teng that's why ke phila gona mo. A re le ba bošana le wena a ke re wena Muntu re le ba bošana le wena tšatšina le gone ke ba bangwe ba badudi ba ile gore nnete gona ba phela fa mmileng wa Sophie du Brain gona mo gausi le taxi rank ya Bri ke bo ile gore ba phela gona fa ba dia bo ipiletše go ba samaria ba kgaogelo ga šita le go mmušo gore mohlomongwe o ba thushe go ka ba iša di rehab o ka ba iša mafelong a tšhireletšo mo ile gore mohlomongwe ka go le lengwe ba tla kgona gore ba bolokege ebile ba kgone go tšhabela marega e le gore a tloga a tonya wa go fihla marapong ka go rialo ke tša dithapo ke di bušetša go lena ka fao studio.
ra leboga yo be go le yana ko ke motau mongwe di mogolo wa ditaba tša rena ditabeng tša sepedi re mo leboga ka ona mogo re gatela pele gomme godimo ga yona taba ye bjalo ka mehla go potšišo ya rena ya letšatši rile seemo sa marega se befa le go feta gomme ra botšiša gore na le gopola gore batho bao ba senago magae le bao ba dulago mebileng ba ka fiwa thušo ya mohuta mang. Hlakaneng la Facebook a Jao Zion o re ke nagana gore bjalo ka setšhaba re swanetše re fele re ela hloko ba bangwe ga se ba dule mebileng ka maikemišetšo e fela ke seemo sa maphelo a bona. Zitha Jabadi yena gore batho bao ba dulago mebileng ga mmogo le bao ba hlokago magae ga ke bone gore ba hloka thušo efe goba efe. Ba bangwe ba bona ba tšhabile malapeng a ga bo bona ka lebaka la go ba le letsogo. Letlakaleng la X Mpho Mokoena yena gore ke nagana gore mmušo o swanetše go ba thuša ka go ba fa marobalo a lebakanyana le mapai go fitlhela ge marega a fela. Jack Mashabela kwa mafelelo yena gore thušo e ka tla ka tsela e tee fela ga ba išwe magaeng a bo bona goba disenthareng tšeo di nepilego go ba thuša. Re sa le amogela hlogo ya lekala la bosenyi yo burulagantšwego ka lekaleng la sephodisa sa Afrika Borwa Sersanta Fani Nkosi o thwetše baemedi ba semolao ba baswa bakeng sa go hlotla kgopelo ya peile gore e thweletše ka la 26 kgweding ya Mopitlo. Nkosi o tšweletše ka boripana pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Pretoria North mo lekala la botšhotšhisi wa bosetšhaba le kgopetšego gore theeletšo ya kgopelo ya peile e šutišetše go ya letšatšing la 22 kgweding ya Mosegamanye go kopanya melato ya gagwe ya mebedi yeo lebanego nayo. Ka go bo go letetše baemedi ba semolao ba Sersanta Nkosi ba ikgogetše morago molatong o gomme ba baswa ba ile ba begwa se ka go latela boipiletšo bja go ba peile bo bo tla go theeletšwa bekeng yeo e tlago ka la bobedi. Client did not give us the instruction to proceed with the appeal of the bail refusal, and it's for that reason that today our intention was to make an application to this court to withdraw from this matter with that firm that had filed the notice to appeal to come onto the record and to seek to centralize the matters. Worship, I can confirm that I will be coming on record on behalf of Mr. Nkosi. Lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba le la kgopela gore molato o šutišwe go dumella gore melato ka moka yeo e amanago le Nkosi e kopanywe. Accused has a case which he has been charged with in Venda, Toyando, where he'll be appearing on the 16th of July. It is the state's intention to apply for centralization for that matter in Toyando to be joined to the one here in Pretoria. Go melato e meraro e Nkosi a lebagane go le yona he mebedi ya yona ke go palla go bja dithunya ka bolokelong bja tsona melato e seswai ya go palla go šireletša dikolo go šitiša toka go phethagala le go palla go ba le bolokelo ba dithunya. Kgorotsheko e hweditše gore o paletšwe go fa mabaka gore ke ka lebaka la eng a swanetše go fiwa peile. Masterate o bantšhitše mmuši ka dinko a nyatša go se vota ge le setšhaba ga Nkosi le go swaya kgopelo ya ge ya peile e le yeo e tletšego ka go ikganetša. Kgorotsheko e hweditše gore Nkosi o paletšwe go fa tlhaloso yeo e kagalago ya go ba le ditokete tše tshela tšeo di amanago le bosenyi bja dikgaruru go akaretša go tlhasela difatanago tšeo di sepetšago tšhelete le go thopa dikoloi ye nngwe ya tšona ba botšhotšhisi ba rego ke ditokete tšeo di bego di utulwe lebaka la mengwaga e le 10. Gomme pijana kgweding ye Nkosi o ile a lebagana le melato e mengwe e meswa ya go palediša toka go phethagala se se be se le mabapi le molato wa dibetša le diokobatši wa dibatsela ka 2022. Nkosi o latofatša ka go tšea tokete ya mathomo ye le go mabapi le molatuo ka go bolela maaka gore o be a iša dikontorong tše dikgolo tša maphodisa. O latofatša gape ka go thopa lebake leo le bego le swere ke maphodisa. Go palelwa ga mmuši wa bosetšhaba go tsena seemo ka bogare ka mebasepaleng ye mmalwa ka Free State ke sešupo sa mapala gore bahlankedi ba mmasepala ga ba nyaka go phethagatša ditšhišinyo seo ke goele ka mosekaseki wa dipolotiki go tšwa yunibesithing ya Free State Professor Sithulego Matebisi. Molekodi-pharephare wa dibuka tša matlotlo o begile gore mašaleng a go feta dibilione tše 7 a abilwe le go šomišwa ka moo go sego molaong.
Motlhalosi wa tsa sepolotiki Moprofesa Sithulego Matebesi a re tsamaiso yotlhe ya puso mo makgotleng a selegae e tshwanetse go sekasekwa ka ntlha ya go palelwa ga botsamaisi jo gantsi bo tlholang go phutlhama ga thebolelo ya ditirelo. O buile seno jaaka dimasepala di le 9 mo porofenseng ya Freistata di le ka fa tlase ga tsamaiso ya puso ya porofense. Matebesi o oketsa ka gore go na le tsholofelo e nnye ya gore dilo di tla tokafala fa masepala yo mogolo wa Mangaung o sa kgone go nna sekai go dimasepala tse dinnye tse dingwe. Go na le tsheregano go tswa go puso ya naga mo e leng gore ba lekile ka natla go tshegetsa dimasepala tsa rona ka matlole le ka tshegetso motlhomo ha ile gore ba tlhoka thuso ya batho ba ile gore ba na le dinonofo tse itseng. Empa seo se bonagala gore e kare tsone dikgwetlo di santse di le teng mo dimasepaleng tsa rona. Ke ka go ke naganang gore go maleba gore go tshwanetse go dirwe maano a mang go netefatsa gore re samagana jwang le kgwetlo ena ya dimasepala. Go thusa dimasepala tse di mo mathateng, mokgatlho wa puso ya selegae wa Afrika Borwa kgotsa SALGA wa re o ntse o buelela diphetogo mo pusong ya selegae. Ka mokgwa tšhelete e fanwang ka teng go latela di 3 tiers of government, dimasepala really ba tlamehile go sheba gore na ba thola tšhelete batlang e hlaha ile ngatanyana bohareng ka baka la maemo a ba iphumanang go bona. Dimasepala tsa Freistata tse di ka fa tlase ga tsamaiso ya puso ya province di akaretsa Mangaung, Kopanong, Tikologo, Mafube, Matšhabeng, Masilonyana, Nala, Nketwana le Ngwathe. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Dinkgwete tša sejana sa lefase sa rugby Afrika Borwa di romile kampa ya tšona ka Cape Town morago ga kopano ya bobedi ya dithulaganyo pele ga sehla sa boditšhabatšhaba seo se ragogago kgweding ya Mosegamanye. Mohlahli wa di-Springbok Rassie Erasmus o be a le ka gare ga dithulaganyo tša gagwe fao le yena a paletšego ke go tsenela tirelo ya go hlompha bahlompegi ka Union Building ka la bobedi fao le yena a ile go a hlomphiwa. The Springboks di tla raloka kgahlanong le Barbarians ka Gqeberha ka la 20 kgweding ya Phuphu. Bagešo bošego ke tau go tla re go sa rahlolana go polang ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marareng a dikgokagano bjalo ka Facebook, X ge šita le go YouTube fao dikgatišo tša rena di leng gona le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgatha go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai mo go SABC 2 le go legae go sasa. Kgaetšedi Mashibe ganyagwe ke yeo ka kakanyo ya maemo a boso gabotse. Mogadi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong ba lekono a re lebeleleng tša maemo a bose gore tšona di re tshwaretšeng re lebelela gona bogareng ba Northern Cape go tsenelela gona fase go la Eastern Cape go tla bogone le kgonagalo tša dipula ka diperesente tša 30 ga re lebelela gona godimo go la Northwest go tsenelela gona go la Freistata ba tla itemogela mesarasarane le gona ka dikarolo tšeo tša naga re tšwela pele jwale le tšona go sasa re tshwantšane re itemogetše dipula tšela di tla ba gona gape go tsenelela gona go la Eastern Cape go tsenelela gona gape le gona go la Northern Cape re lebelela gona go la KwaZulu Natal go tsenelela godimo go Limpopo go tla be go pipile maro ebile go ene le mogodi a ke re tlhokomele re tšwela pele le tšona jwale bošego mo ba maemo a boso ba re le moša gore go tla be go ne le kgonagalo tša mmatla ka dibe tša dipula tše di tla be di le gona go tsenelela gona go la Northern Cape go tsenelela gape gona go la Eastern Cape re ke re itlhokomele ge re tšwela pele jwale le tšona ba santšane ba re le moša gore go tla be go ntše go tonya dikarolong tše dintšhi tša naga re lebelela gona go la Gauteng go sasa go lebelela le gona go tla be go ntše go tonya Bronkhortspruit ka tša lesomesenyane go ya go nne Pretoria lesomesenyane Johannesburg ka tša lesomeswai go ya go šupa ge re lebelela go la Limpopo go sasa ge re lebelela gona wena o leng gona ga Sekhukhune ge re lebelela gona ga Moloi ga Molepane ge re lebelela le gona Bekasfort 24 Polokwane le lebelela gona le Mokopane ga Mashashane re lebelela le Zazinanini ka tše 22 ge re lebelela gona go sasa go la Mpumalanga le gona ga tla itemogela letšatši ge re lebelela Sekhukhune go tla be go ruthetše 22 Mašhišing lesomesenyane le gona Carolina ka tše lesomeseswai go KwaZulu Natal go sasa le gona go tla ruthela dikarolong tše dingwe o pe go tla ba le moya ka meso le mantšiboya Ulundi 22 Pietermaritzburg 25 go provinceng ya Eastern Cape ka baka la dipula tše le re boletšeng ka tšona go tla itemogela di tla theoga maletswai go tla tonya o pe le gona Komane go tla ruthela go ba le kgonagalo tša
dipula mothata 24 go provinceng ya Western Cape re tswela pele jwale le tsona le gona go tla itemogela gore go tla ruthela go ipa go tla tonya ba tla itemogela phefo gona go la Tshwane Beaufort West ka le 17 Riversdale le 16 go provinceng ya Northern Cape ka dipula tšela re boletse ka tsona go sasa le gona go tla be go ntse go ne le dipula Penton ka tša 25 Khambali ka tša 22 Calvinia ka le 17 ga re tswela pele jwale le tsona re lebella gona go la Freestata go sasa le gona go tla bentse go theogile ge re lebella gona go la Fiesburg re lebella gona Vepenary tla bentse di thogile ka le 17 mesong ka tšetharo go Northwest ge re felletša jwalo le gona go tla be go ntse go di theogile go na le kgona go letša dipula re lebella Rustenburg le gona go Taung di tla bentse di thogile ka tša 25 go tswa go nna setlogolo sa kganya go ke lebogile nako ya lena ke re ga ebe boroko